አሁን ሀርጌሳ ኢጋል ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደርሰናል። በሀገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ ከረፋዱ 5 ሰዓት ነው። ደህንነታችሁ ጥንቃቄ ሲባል ቀበታችሁን ታጥቁ የሚለው ምልክት እስከሚጠፋ ድረስ የመቀመጫ ቀበታችሁን በታጠቃችሁና እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለመጠቀም ሆነ ሲጃራ ለማጨስ እንግዳ ማረፊያና የተሰጠ ቦታ አለብን። እስከምትደርሱ እንድታገሱ በትህትና እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኙትን የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫዎች ስትከፍቱ ዕቃ እንዳይወድቅባችሁ እንድትጠነቀቁ እያሳሰብን ከአውሮፕላን ከወረዳችሁ በፊት ምንም ዕቃ ለመሳታችሁ እንድታረጋግጡ ማስታወሳችሁ እንወዳለን። ከአውሮፕላን ለመውረድ እንዳታመቹ መንገደኞቻችን ሌሎች መንገደኞች ወርደው እስከሚጨርሱ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የበረራ አስተናጋጆቹ መጥተው እንደሚረዷችሁ እናስታውቃለን። ጉዟችሁን በሌላ በረራ የሚቀጥሉ መንገደኞቻችን ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈልጋችሁ በጣቢያ የሚገኙትን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። ይህ የበረራ መስመር ቁጥር EC372 የድንበር ሳምንቶቻቸው ስለሆነ መንገደኞቻችን የክላውድ ላይን ፕላቲነም ዴቢት ኤርላይንስ ጎልድ አባሎቻችን በሙሉ ኤርላይንስ አባል ሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ዋና አብራሪ በካፕቴን ሳሙኤል ለመስተዳደር ከባልደረቦቻችን በአገልግሎታችን ደስታችሁ በመተማመን ወደፊትም በሌላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አገልግሎት ማስተናገዳችን ሁኔታችን መሆኑን እንገልጻለን። በሀርጌሳ ወይም በጊዜ በድሉ መልካም ቦታ በመመኘት እንሰናበታችኋለን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። Ladies and gentlemen, welcome to Hargeisa Igal International Airport. The local time is 10 minutes past 11 a.m. For your safety and comfort, we ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. We remind you to please wait until you enter the terminal to use any electronic devices or to smoke in the designated areas. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you, and please use caution on opening the overhead bin as some baggage may have shifted during the flight. If you require any assistance, please remain in your seat until all other passengers have deplaned to one of our cabin crew members who will then be pleased to assist you. Passengers continuing your journey on another flight may contact our ground staff for any additional assistance, as this is the termination of flight ET372 on behalf of Ethiopian Airlines, a member of Star Alliance, Captain Samuel and the entire crew. I would like to say thank you and goodbye to all our passengers, Cloud9, Shiba Mile Platinum and Star Alliance crew members. Hoping that you have had an enjoyable flight with us, and we look forward to seeing you aboard Ethiopian flights again. Thank you and have a good morning.
all the hassle. People are lost over here. People even lost here. Shit, aspetta, ma tubo.